Poštovani i dragi prijatelji, prateći informacije na portalu i na čuvenom poslovnom klubu pronađite na Čukarici, evo nas u gradskoj opštini Čukarica, grad Beograd, Republika Srbija. U Železniku čujete motore iza mene jer se nalazimo u sjajnom poslovnom centru, a to je Ideal Motor. Tehnički pregled, Agencija za registraciju. Stevana Filipovića 22A, železnik pruge. I šta se sve ovde sjajno radi s ovim divnim profesionalcima i ljudima koji će vam dati najbolje savete vezano za automobila, za vožnju, sve za registraciju i tehnički pregled. Tehnički pregled i registracija vozila. Izdavanje registracionih nalepnica, ispitno mesto za ateste i reateste, plaćanje svih vrsta računa, zatim putno kasko osiguranje putnika i stakala i uplatno mesto za Atlas pomoć na putu. Plaćanje je moguće i čekovima na rate bez kamate. Tehnički pregled, kao što vidite, ovde se upravo radi. Ja sam jedan od zadovoljnih korisnika, moj ime je Mitar Kirić. Dakle, da ponovno pronađite na Čukarici Ideal Motor.